inshuti zacu hano twongeye kugaruka tutazababwiye ko utako ikipe mu Burundi yitwa Dinamo BBC yari yanze kwambara Visit Rwanda, ariko ubu ngubu ishobora kuba yisubiye ikaba yemeye kuyambara. Soma inkuru mbibuza kandi subscribe hasi niturabikora bikurino byo tubana mu nkuru z'ibiganiro bya buri munsi. Uniforme ubugabo bukisuyeho bubyara ububuga. Dinamo yo mu Burundi yari yakuwe muri rushanwa kubera kwanga kwambara Visit Rwanda igataha muri Rwanda yasubijwemo. Umunsi w'ejo nibwo hakwirakwiye inkuru ko ikipe ya basketball Dinamo BBC yari yaserukiye Burundi mu mikino iri kubera muri Afurika y'Epfo yateye maga ndetse igahagarikwa muri rushanwa izira kwanga kwambara imyambaro iriho umuterankunga mukuru w'irushanwa ariwe Visit Rwanda. Twibutsa kwanda subscribe, like and share kugira ngo tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Kuri ubu amakuru ahari aravuga ko iyi kipe yasubijwe mu marushanwa nyuma yo kwemera kwambara imyambaro iriho umuterankunga mukuru Visit Rwanda. Amakuru kandi akomeje kuvuga ko nyuma yo kubona ko ikipe yari hagarariye Uburundi ikuwe muri rushanwa, umukuru w'igihugu yagiranye ibiganiro n'ukuriye Dinamo ndetse n'abandi bayobozi muri federasiyo bamenyera ko ikipe ya Dinamo igiye gukurikira amategeko agenga irushanwa kugira ngo yemererwe gukina iri rushanwa. Bisa kwanda subscribe, like and share guys kugira ngo tubana mu nkuru n'ibiganiro bya buri munsi. Iyi ni Kigali Social Trend naho kugeza ku kintu kabiri cyaka Ashile. Kugeza ubu biravuga ko iyi kipe yakomorewe ikaba izakomeza imikino nubwo abashinzwe irushanwa batarabyemeza. Thank you for watching. Not to subscribe, make sure you please subscribe.